салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза 9 феврали соли 2025. Спетамен банк 1000 рубл 113 сомону 30 дирам, $100 1085 сомон. Алифбанк 1000 рубл 113 сомону 30 дирам. Банки Эсхата 1000 рубл 113 сомону 30 дирам, $100 1085 сомон. Орион банк 1000 рубл 113 сомону 30 дирам, $100 1089 сомон, 100 евро 1120 сомон. Аз хиди приложени Сбербанк ба картаи Душанбеситӣ перевод бикунӣ 113 сомону 30 дирам мегзарад. 1000 рубл агар перевод кунӣ аз хиди Сбербанк ба картаи Орионбанк Тоҷикистон 114 сомону 20 дирам мегзарад. Амонатбанк 1000 рубл 114 сомону 20 дирам. Коммерсбанки Тоҷикистон $100 1080 сомон, 100 евро 1090 сомон, 1000 рубл 113 сомону 30 дирам. раҳмат бародарои азиз барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат карда беҳтарин видеоро пешкаши шумо мегардонем. ҳатман дар канали мо обуна шавед, лайк монед, подписатсия кунед ва фикротонро дар комментария нависед.